Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, vlog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Tema vloga Adjustment Bureau, reditelja Georgea Nolfija, koji isto tako napisao manusu za ovaj film. George Nolfi režirao je blockbustere Sentinel, Ocean's 12 i The Bourne Ultimatum. Posao glavnih uloga odradili su solidno Matt Damon i Emily Blunt. Na rubu pobjede, mjesto u američkom senatu, ambiciozni političar David Norris upoznaje prelijepu plesačicu modernog baleta Elise Savas. Žena, kao nijedna druga dotad, počinje da budi njegove osjećaje, kao i on njene. Zaljubljuju se instantno jedno u drugo, ali Norris ubrzo saznaje da sudbina ne želi njih dvoje zajedno. Bukvalno. Norris je spreman na sve, pa čak i izazvati sudbinu na dvoboj, samo da bude zajedno sa Elise. Film ima početak političkog trilera prve klase, kao što je to City Hall sa Al Pacinom. No, twist je u tom naglom prelomu, koji vam sa namjerom nećemo detaljnije opisati, da vam ne bi pokvarili užitak iznenađenja. Ne znam zašto, očekivala sam da će film biti ljubavna limunadica, ali sam pogriješila. Ljubav ipak igra bitnu ulogu u ovom filmu, a postaje evidentna nakon interesantnog preokreta. U toku filma suosjećamo se sa junacima ove priče i navijamo za njih do kraja, iako sreća, ili bolje rečeno sudbina, nije na njihovoj strani. Moja ocjena o ovom filmu je 78%. The Adjustment Bureau je thriller čudan na jako interesantan način. Držite napijetim, sadrži mnogo akcije, a i romantike. Sa ovom kombinacijom, režiser si je znatno otežao posao. Jako mi se svidjelo to da film od publike traži da se pita sljedeće: da li mi kontrolišemo vlastitu sudbinu ili smo pak dio već nekog određenog plana, ko to igra ulogu sudbine. Mi koji gledamo film imamo slobodu da vučemo paralele vjerskog oblika ili pak neke kontrole koja je tema Matrixa ili Terminatora. Što se tiče ove teme, ovaj film će vas sigurno asocirati na pomenute filmove. Tema je moćna i trim je za solidan film, definitivno vrijedan uloženog vremena za gledanje. Moja ocjena je ping, 73%. Čekaj, ovo je moj put, ovo je tvoj put. Ne, ovo je moj put. Koji je onda moj put? Šta je sad ovo? Učestvujte i vi u vlogovima Cinemanije. Komentirajte putem Facebooka i YouTubea. Sve adrese vezane za ovu epizodu Cinemanije su u opisu ovog videoklipa. Također nas možete gledati preko portala Hronika Ba i BH Magazin. Tu i tu možete naći linkove za dva prethodna vloga, a ovdje ćete naći playlistu dosadašnjih epizoda Cinemanije. Toliko za ovaj put i do sljedeće epizode. Ćao!